الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله قلني خربيتي عالم هند كيستو سجنتان تنيا سجنتا قافي في ديبيتي وجي ورقبته قافي نران تناتيس درقما نمني دؤي نما جرورا قبل مالي وانجاو قافي جدو تنا deebisaa isiitiis akka itti aanu kanatti khayraa dubbannu taha. Namni jiru duniyaa tanarra nama jiru jira, nama deemee jira. Namni du'ee nama jiru kanarraa dirqama akkam qaba? Namni du'ee nama jirurraa dirqama akkam qaba? Dirqamni namni du'ee nama jirurraa qabu gurguddaan afuri. Namni takka hoggaa du'e dirqama afur nama jirurraa qaba. Dirqamni afran sanoo takkaffaa irratti ghasluhu jedhaniin dhiqamuu jechuu. Namni du'e dhiqamuun dirqama nama jirurraa namni du'e qabu. Takfiinuhu ammaas khafana itti godhuunis dirqama namni du'e nama jirurraa qaburraa. Sadaffaa irratti as-salaatu alayhi salaanni nama san irratti salaatamuu kunis dirqama namni du'e nama jirurraa qabu kan sadaffaati. Afraffaa irratti dafnuhu awwaalu namni jiru nama du'e san awwaalu. Namni du'e san awwaalamuu qaba. Awwaalchi nama du'eetiis dirqama namni du'e nama jirurraa qaburraa. Walumaa galatti dirqamni gurguddaan afran kana haa ta'u malee hoggaa namni tokko amriin rabbii itti dhufte duuti itti dhufte namni nama du'e bira jiru namni isa bira du'e maal godhuu qaba? Nama du'e saniif maal godhuu qaba? Dura hoggaa namni si biratti amriin rabbii itti dhuftee gama akhiraa ka deemu taate takkaa namni san nama sodaatu taha yookaan nama if jajjabeessu taha. Namni sodaatu hogguma haala shakarmootti arkeewu nama jabaa if bira yaamuudha qaba. Namni sodaatu hoggaanii fi haalli shakarmootti jechuudha du'aa nama san itti dhufe wanni namni san godhuu qabu nama san biratti maal jechuu qaba? Laa ilaaha illallah, laa ilaaha illallah, laa ilaaha illallah jecha kana nama san biratti deddeebisuu qaba. Jecha laa ilaaha illallah kana hoggaa deddeebistu namni sanilleen akka shahaadaadhaan laa ilaaha illallah asirraa goolabamuuf maal jaan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisa isaanii keessatti man kaana aakhiru kalaamihi min addunyaa laa ilaaha illallah dakhala aljanna. دخل الجنة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. نمني تجت إساء دنيا تنرى قابه لا إله إلا الله جنة سينجان القمر ربي صلى الله عليه وسلم سنف أك ربين نمش دؤدي مسن خاتما إساء تلت جت ماليتين جت لا إله إلا الله جئ أكا سرابهوف نمني نمد أجرو برجرو جت خنه الدميسو قبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله جت خني الدميسو قبا هقا إني الدميسو أسا نمسني في اللي مالتو خجيلما شاهدا سندئ دنيا تنرى به ملكي دلالم ملكاوتو nama saniifis qajeelama. Kuni osoo namni hin du'in du'a afaan jiru waan dalagamuu qabu.
خنا قفامي وان غاري برد بچو قبا قلبي سا ججبيسو قبا رجاء إسا ربين سي فرار مجئ مالت البچو قبا صداچي سون قبو غمچي سو قبا akka inni shahaadaadhaan gooda bamuuf tattaaffii guddoo godhu quraana faa bira qara'u wama gaarii isa bira dubbachuu jechan taane isa bira dubbachuu dhabu je illee hin ja'uun qul laa ilaaha illallah kanallee jechuun hin barbaachisu qul illee hin ja'uun laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah kanaatu qaraama jechuudha akka rabbiin shakarmooytii illee isaaf laaffisee khaatimaa nama sanii laa ilaaha illallah gooda buuf jechi laa ilaaha illallah bira deddeebi'uutu barbaachisa kuni nama du'a afaan jiru biratti waan dalagamuu qabu keessaa wammaasiis ulamaa'iin gidee dubbatan namni jecha kana nama jechisiisu yoo nama akkamtee ja nama san hin dhaalle yoo ta'e bareeda ja namni dhaalu yoo isa bira laa ilaaha illallah je duruu firraan ajjeestee na dhaaluu deemtaa je qalbiin isaalleen akka waan biraa hin yaanne namni jecha san heddummeessu nama akkam ta'uu qabaa nama san hin dhaallerraa yoo ta'e irra bareedaadha jedhama maaliif kaan na dhaaluu deemta je'eeti qalbii keessa dhanniin itti baluu waan maluuf jecha kun bira waan gaarii dubbachuu jajjabeessuu rabbiin gafuurur rahiim ta'uu rahmata rabbiirraa akka inni garaan muranne akka kajeellaan gama rabbii jabaattu godhuudha hoggaanii fi du'a afaan jiru san eega du'e boodaanoo maaltu godhama namni takka yoo namni biratti du'e wanni namni san dalaguu qabu maali kunigaa asirratti if jabeessuudha barbaachisa kun amrii rabbiitii ni dhufti nama hundattuu hogguu san namnis bira duunaan daftee nama san areedaa fi mataa waan akka imaamaatiin walitti hidhuu afaan namaa hoggaanii fi lubbuun keessaa baate ni banama eega baname walitti deebisuun ni ulfaata nama sodaachisaa jechuu saniif afaanis akka banamee hin hafne gidee ruuxiin baatu ijaa fi afaanis akkasuma banameeti hafa dafanii ija walitti gashukkuumuu ija gashukkuumuudhaa wajjiin wanni dalagamuu qabu areedaa fi mataa walitti hidhuu akka maal hin taane afaan addaan hin banamne yeroo sanitti qaamni oowwaa waan ta'eef yoonii fi yeroo sanitti afaanis mataadhaa wajji walitti hidhamu baate afaan akka banametti hafaa nama sodaachisa dhiquufillee ni ulfaata namatti saniif dafanii afaanii fi maal walitti hidhu mataa suutuma hedduu ittiin jabeessine dafanii walitti hidhanii ija walitti gashukkuumu ijjiniis yoo akkasii hafte nama sodaachisti namnummaan dhiquudhaafillee nama rakkisti ija walitti shukkuumuu fi afaanii fi mataa walitti hidhu jennu eegas boodaa'oo dafee huccuu keessatti namni du'e san irraa baasu yoo irraa bahullee hadhibdullee taate maqa isaanillee taatu dafee irraa ciree owraan namaa banamuu hin qabdu jechuudha qaanyiin sattaramuu huccuu furdoodhaan sattaramee eega sattaramee nama san ciibsanii jechuu duudaan ciibsanii garaarrallee waan xiqqoo takka waan hedduun ulfaanne wooma akka moobaayilaallee taatu garaarra kaayu wanni sun garaarra wanni kaayamtuuf qilleensi ol seenu kunis garaa afuufaat deema garaan namaa gara dhoowwuttillee ni deemaa jechuudha yoonii fi qilleensi seenee qilleensi waan baafachuun hin jirreef haggaa kaayan akka garaan hin afuufamneef akkasi kaayanii deebi'anii maal godhan mafaasil jaaniin oduu qaama kana cabsannoo qaamaa lallaaffisanii nama fitti yaamanii amma bakka takka takkatti biyya gurguddoo keessatti dafanii firija faa keessa kaayanii firija keessatti namni homaa hin ta'u jaa yoonii fi mana yaalaa tahees lilmee jiranii fi jira yeroo muraasaaf akka qaamni namaa goggogee hin hafnee fi haala hamaa hin taane saniif namni biratti haalli kuni isa mudate namni nama san biratti dafee waan amma dubbanne kana godhuutu isarra jiraata waan kana godhee nama fiyyaame eegas boodaan akkaataa dhiqinsa nama sanii haala mijjeessu dhiqu gizee dhiqanis qullaa naman dhiqan huccuu keessaan dhiqamuu qaba namni kabajaan namaa huccuu haffallii keessaan huccuu namni san keessa du'ee irraa eega yaasan boodaan huccuu haffallii san keessaan dhiqamuu qaba owraan namaa sattaramuu qabdi hoggaa dhiqanis san baaba dhiquudha ilmii keessatti ni baratanii bikka ilmiin sanitti baratamtu dhiyaatte barachuutu nama hundarraa eegama
haala saniin eega dhiqan boodaan khafanaatu hafa khafanninis kan dhiiraatii fi kan dubartiidhaa wal dhaba tahee immoo lafaa ifni lama gurguddoon adiin itti marantuun sun takkumallee taatu keessa gizee kafanamtu dubartiinis izaar jedhaniin jalaan waan akka bifa marxootti hidhamuu fi ammaas khimaar jedhanii jira san keessatti kafanamti eega kafana san godhan boodaan irra salaatanii jechuudha yoo namni san nama kaafiraan tahin nama takkaahoo amantii gallakkisen tahin nama islaamummaa dhiise irratti hin salaatan qabri islaamaatti sin awwaalan yoo ammoo islaama taheetuma kan jiraatu taate irra salaatanii qabri islaamaatti awwaalamuu qaba namni qabri islaamaatti awwaalamu hundi irra salaatuun dirqama nama qabri islaamaatti hin awwaalamne jechuudha awwaaluun dhoorkaadha irra salaatuunis dhoorka saniif yoo namni san islaamummaa kan mure taate murtaddi jedhanii murtaddi jechuun kan islaamummaa guutumaa guututtuu dhiise san irratti sin salaatamu qabrii islaamaatti illee awwaalamu haa ta'u bikka kanatti waa hedduutu jira wanni namni addaan baafachuu qabu eegas irra salaatan boodaan awwaaluudha awwaalchinis haalli awwaalchaa qabrii keessatti laaddiidhaa fi shaqqi jedhanii jira shaqqiin biyya teenya hin jirtu biyya arabaa faa shaqqiidha biyyeen isaanii laaddii qotuun taatu namarra jiiti maaliif biyyee gammoojjiidhaa tanuma akka waan galaanni irra ture irraa deemee fakkaattu waan taateef jecha san akkanuma dhoosaniiti achi keessa bulukkeeta gubbaa kaayanii awwaalan malee laaddiin silaa bareedduun laaddii tana jechuudha lafti isaanii lafa wal hin qabne hoggaa gaqqotte sumarra jiiti atuu keessa gaffageessuu hin dandeessu waan ta'eef jecha laaddiin hin qotamtu achitti shaqqiidhaan awwaalama biyya jajjabduu biyyeen isiitillee jajjabduu gidee qotan keessallee achi qotuun dandeeyamu tana laaddiidha bareedaadha irra bareedaadha haala saniini nama san ni awwaalanii hunoo namni du'e nama jirurraa dirqamni inni qabu dirqama gurguddaa 4 qaba afran sanirraa kan duraa nama san dhiquu ghasluhu jaaniin dhiquu takfiinuhu nama san ammaasis kafanuu wassalaatu alayhi irra salaatu wadafnuhu awwaalu wanni kuni dirqama namni du'ee nama jirurraa qabu afooshaallee yoo qabaachuu baate namni du'ee dirqama kana akka hawaasummaatti dirqama nama laa ilaaha illallah je'irraa namni muslimaa tokko qabu waan ta'eef jecha wanni namni irratti illee wal dirquu qabu waan kana jechuudha eegasii baaba kanaa keessatti bal'aadha baabni namni tagagizee du'ee waan sila kafannisaa ta'u eessarraa bitamuu qabu waan jedhu akka shari'aadhaatti kan hunda shari'aan lafa keessa jirti namni dhiqu sanillee maallaqa yoo dhiqu ta'e eessarraa bahuu qaba yoo qabrii qotu maallaqaan qotu ta'e eessarraa bahuu qaba amma namni afooshaa jedhee waliin jaaramee akka afooshaatti jira yoo sunis hin jiraanne akkamitti ta'uu qaba warra tajan dhaalmee isaarraa yoo hin qabaanne yoo eessarraa bahuufii qaba beeytal maal jedhamee tartiibaan akkasi kaayamee shari'aan teenya waa hundaa'uu lafa gootee jirti ammoo wanni guddaan duuti tuni nama hundaa'uu numa dhufti abalu du'e numa jenna guyyaa tokko haa abalu du'e jedhanis numa dhufa je'eeti Umar ibn Khattaab figgati himuu ture du'a tanaas warra figgati himee akhiraa saniif qophaa'u rabbi nu haa godhu maaliif duuti tun maa ra'aytu yaqiinan asbaha fi nnaasi kashakke illa almawti mirkanii yaqiina waan shakkii hin qabne kan nama biratti akka waan shakkii waan mamii qabu waan shakkiidhaa tahe du'a malee hin agarre duuti haqa mirkaniidha shakkii hin qabdu garuu irra hedduu ilma namaa biratti akka waan shakkiidhaa taatee jirti namni meeqaa deeme sababa kanaaf bar zuurul qubuura jedhe qabrii ziyaaraa jedhamee goota meeqaatuchi jira dhiira meeqaatuchi jira abbaa qabeenyaa meeqaatuchi jira nama yaadachisti tuzakkirukumul aakhiraa aakhiraadha si yaadachiifti jedhe mee ani asumaan dhufaa miti lubbuu tee tana qabrii irra geessi itti gatimii namni har'aan tana qabrii karaa irra baafatee irra deemuu fi horii irratti hidhuudhaa fi wasana sii nyaachuu malee bikka kana gadiin dhufa jedheetu irraanfate sanii fi anis kara sanniin dhufa sa'aadachiin cal jette kana dhaqi ilaali mee eeysa jiran warri jajjabaan hayyoota ja'amu gurguddaan san hundinuu namni har'a amata 100 akka duraa eessa turan warri taariika qabu warri gootaa jeeyni hundi eessa jiran
qabrii dha jiran saniifi duuti tun ni dhuftii ani isiniin du'aa waan jedhu fitti himanii du'a saniif qophaa'u maal ibaadaa rabbiitis eeggachuu osooniif jechuudha ni salaatamoon salaatu jaanii namni olii gas hin bubbunne dafii ibaadaa ta'etis gaggeeffadhu fiifuu xiqqeenya jechuudha namni ibaadaa rabbii hin qabne akka nama mataa hin qabneeti salaanni islaamummaa keessaa akka mataati mataan qaama keessaa gahee qaamni mataa hin qabne khayrii hin qabu akkasuma laa khayra fi ibaadatin laa salaata fiihaa ibadaan salaata hin qabnes akkuma qaamni mataa hin qabne khayrii hin qabnetti ibadaan salaata hin qabnes khayrii hin qabdu jaa saniif ibadaa teenya keessatti salaatas tiifachuu rabbi nu haa laaffisu waan du'a saniif nu barbaachisuniifillee qophaa'uu rabbi nu haa laaffisu شينا دنيا آخرة جل ربنا عباسه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة والقبول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك من نبيك محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته